dushimishijwe cyane n'uburyo mudukurikirana, mwarakoze turabashimiye. Abatarakora subscribe turabibutsa kuyikora kuko ni ingenzi mu buzima kugira ngo ibiganiro byose twatanze muzajye mushobora kubikurikirana. Nurangiza ikiganiro cyakunyuze ushobora kucyoherereza inshuti yawe, nayo ikacyoherereza undi mugenzi we kugira ngo inama zishobore kutugeraho twese mwaba mukoze. Uyu munsi rero ni wa munsi w'ikiganiro cy'umuryango, tugiye kubagezaho ikiganiro inzira y'ubukire. Abantu bibaza cyane uburyo abantu bakira, bakabyibazaho cyane bikabayobera, ariko uyu munsi twashatse kubaganiriza uburyo abantu bagera ku bukire. Rero uburyo abantu bagera ku bukire ntabwo ari iyindi nzira banyuramo nk'uko benshi babitekereza. Umuntu bakabona yateye imbere ngo yagiye ikuzimu, abandi ngo byagenze gute, ntibamenye inzira y'uko byagenze. Inzira rero y'ubukire ntabwo ari iyindi, ni ukwizigamira. Iyo umuntu yizigamiye mu gihe kitari kirekire cyane, abantu bajya kubona bakabona yakoze igikorwa kikabatungura, bakagira ngo yavuye ikuzimu kandi atari ko bimeze. Rero ngiye kubabwira ibyiciro bitatu byo kwizigama, wowe uhitemo icyiciro cyawe ushobora kwizigamiramo kitakugoye cyane. Icyiciro cya mbere ni icyiciro cy'abantu bashobora kubona amafaranga abahagije, ariko bagashobora kuba bashobora kubika igiceri cy'ijana ku munsi ntibigire icyo bibatwara. Iyo rero uzigamye amafaranga 100 ku munsi, mu kwezi uba umaze kuzigama amafaranga 3,000. Ibyo 3,000 urakomeza ukazigama mu gihe cy'umwaka, uba ufite amafaranga 36,000. Ibyo 36,000 urakomeza ukazigama iyo uzigamye imyaka 10, uba ufite amafaranga 360,000. Ayo mafaranga uyafashe ukayajyana mu kigega cy'iterambere nk'uko leta ihora ibitubwira, batwungukira amafaranga 10%, baba bakungukiye 18,000 mu myaka 5. Ugakomeza ukabika, ubwo muri iyo myaka 5 waba umaze kongera kwizigama ibindi 18,000. Ayo mafaranga rero ubwo hari inyungu ntabaze zindi zo ku ruhande zagiye zunguka kuri ayo mafaranga. Ayo mafaranga rero iyo yateranyije mu gihe cy'imyaka 15, usanga ari amafaranga 570,000. Mu bushobozi bwawe wayakoresha umushinga kandi ugaragara. Icyiciro cya kabiri ni abantu bashobora kubona ubwizigame bw'amafaranga 1,000 ku munsi. Mu kwezi azaba afite 30,000. Urakomeza ukazigama rero, mu mwaka waba ufite 360,000 birenga. Mu myaka 10 waba ufite 3,600,000 ukabitsa muri cya kigega nk'uko nabikubwiraga. Iyo uyabikije mu myaka 5 ukagira boroke, bakungukira inyungu y'180,000. 180 uba umaze kwizigama ibindi andi mafaranga agera kuri 1,800,000. Iyo ubiteranyije byose na ya nyungu usanga ageze muri 5,600,000 birengaho. Ayo mafaranga ukayafata ukayakoresha umushinga ugaragara mu myaka 15, abantu bakumirwa bakurikije ubushobozi bwawe wari ufite, batazi ko wizigamye bihagije. Icyiciro cya gatatu rero ni icy'abantu bashobora kubona amafaranga 5,000 ku munsi. Yo ni akayabo kayo. Ushoboye kwizigama amafaranga 5,000 ku munsi, mu kwezi uzaba ufite amafaranga 1,150,000. Umwaka umwe uzaba ufite 1,800,000. Nubika imyaka 10 uzaba ufite 1,18,000. Byumve nawe. Ayo mafaranga niyo yashyira muri cya kigega, bazakungukira indi 1,800,000. Muri iyo myaka 5 uzaba warazigamye, uzakomeze wizigame, uzaba umaze kwizigama 9,000,000. Teranyaho yose. Ayo mafaranga iyo tuyateranyijeho aragenda akagera muri 28,000,000 mu myaka 15.
kandi warazigamye 5,000 byonyine buri munsi. Nshuti yanjye, muvandimwe, twese tubayeho dushakisha ubuzima. Iyi nzira nkurangira nanjye narayitangiye mu bushobozi bwanjye bukeya. Ndagusaba yuko iyi nzira twayigendanamo neza, tukegera leta ikadufasha, ikatwereka uburyo bwo kwizigama, inyungu tukayibona. Ndabigukanguriye. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane.